maiteirory mba'éichapa jahesamíta ñane rembiaporã ko'árapegua. Ko'árape ñamba'apóta hína peteĩ moñe'ẽrãre he'íva hína péicha. Moñe'ẽ kyre'ỹ mombe'úna ñande rogapy. Ko'ẽtĩ jave ña Susana opu'ãma Jimena karai Silvia ndive. Jimena oñembosako'i oho hag̃ua imba'apohápe. Ña Susana katu omorambosáma mitãnguérape omondo hag̃ua mbo'ehaópe. Rodrigo hemicĩvéva opyta tupápe hasykatúgui. Claudia ha Roberto ndovy'apáikuri mbo'ehaópe upe pyharevépe. Ojepy'apy hikuái ipehẽngue hasývare. Pe kuñakarai hembiapo pa'ũme ndohejarei memby hasývape. Omokunu'ũ, omokohã'ũ ha omongaru. Asaje potávo ojevy mitãnguéra mbo'ehaógui ha ojuhu Rodrigope hesãivéma. Claudia oñangareko ikyvy hasývare ha Roberto oike kosináme oipytyvõ isýpe. Rodrigo oguapy hendivekuéra mesápe okaru hag̃ua naikyre'ỹmbáiramo jepe. Asajekue oke hikuái. Upéi mitãnguéra omoñe'ẽranduka mbo'ehaópegua. Túva ojevy ka'aruetéma imba'apohágui ha ojuhúma hovyguakuérape vy'ápe ohechajoahína tele. Ohetũ peteĩteĩvape ha omboguapy Rodrigope hapypa'ũme. Ombosarai ita'yrami akãrague kóva opyta peve oke. Pea ohaívake Feliciano Acosta. Nai, heipesa, amoñe'ẽjey mombe'úna ha upéi ahechakuaa mba'épa heipe ko añe'ẽ. Aclaro el significado de estas palabras. Oñembosako'i pehẽngue hovy'aguakuéra. Oñembosako'i hechéna se prepara pehẽngue familiar. Hovy'aguakuéra es lo que están en su casa, ¿verdad? Sus familias. Upéi emongorata'i ombovaiporãvéva hekópe porandukuéra. Haihára omombe'úje haipy rupive peteĩ ogapy rembiasakue mitã akãta rehegua mokõivéva peteĩ ogapy rembiasakue rehegua. Kuñakarai ha ña Susana opu'ãvoi ha oñembosako'i. Oho hag̃ua tasyópe, ogueraha hag̃ua mitã kokuépe, oho hag̃ua imba'apohápe. Upéi he'i pe mitã misivévape ha'e Claudia, Rodrigo téva moikõivéva. Umi tapicha ndovy'apái ha ojepy'apyva'ekue. Roberto ha Claudia, Claudio ha Vito, Marco ha José. Upéi he'i aipe'a moñe'ẽrãgui extraído del texto. Terote'e, sustantivo propio, terote'ẽngýva, sustantivo común, po ñe'ẽtéva, verbos, ñe'ẽjoaju oguerekóva terojatekome'ẽva, una oración que contenga adjetivo calificativo, ñe'ẽjoaju oguerekóva ñe'ẽteja. Oración que contenga adverbio. Upéi he'i embohovái hekopete porandukuéra. Mba'épa haihára omo'ãhete jehaipyre rupive que quiere expresar el autor a través del texto. Mba'éichapa oikomi hogayguakuéra, cómo viven entre ellos. Mba'érepa vaichandéve haihára oiméne oha'ípe emombe'úna, por qué habrá escrito el autor, el motivo. Ndépa reikuaavei peichagua hogaygua oñeha'ãva, conocer familia que, como nuestro personaje, que procuran. Mba'e nereñandu haihára mombe'úvare. ¿Qué sentimiento produjo en vos lo relatado por el autor? ¿Nei? Aveve ñande rembiapo vecháno ko'árapegua ha aguyje.